Dober večer, dobro večer. Spoštovane, spoštovani, veliko čast nam je, da v okviru 8. festivala strpnosti, ki smo ga ustanovili skupaj z preživelim iz holokausta Brankom Lustigom, danes gostimo tako eminentne goste na čelu z gospodom Budimirjem Lončarjem. Gre za vrhunec našega letošnjega festivala, ki je trajal 20 dni, traja še 2 dni, ampak tole je vrhunec. Zdaj bom pa prosil Ivico Ugljana, ki je, kot veste, ne samo režiser, pa tudi umetniški vodja mini teatra, da predstavi nocojšnje goste, čeprav verjamem, da vsi mnogo o njih že veste. Prosim, Ivica. Dobro večer svima. U čemu je još vrijednost večerašnjeg događaja? Bih rekao kako smo se, tu goste večeras prvi put ne moramo zbilja predstavljati, jer mislim da i u publici puno šire nema nikoga koji ih ne poznaje. Središnji gost je gospodin, naš prijatelj Budimir Lončar, znači bivši ministar vanjskih poslova, diplomat, intelektualac širokog profila. Rekao bih kako smo se upoznali, što je zapravo ona spona koja nas je dovela. U proteklih 8 godina sam vodio neke programe u Hrvatskom narodnom kazalištu. Jedan od najredovitijih posjetilaca kazališta bio je upravo gospodin Lončar, koji nas je vrlo često ohrabrivao svojim savjetima i zadivljavao svojim komentarima predstava. S obzirom da teatar za nas nije samo mjesto na kojem se prikazuju predstave, gdje kreiramo neke fiktivne programe, nego kao što vidite to je ovaj festival Hiša drugih, to je festival strpnosti. Mi smo odlučili da evo godišnji festival na neki način i posvetimo dijelom gospodinu Lončaru, čiju ćemo knjigu večeras predstaviti, i s nama je povjesničar dr. Tvrtko Jakovina, koji je napisao ovu fascinantnu knjigu koju možete i nabaviti u predmetu mini teatra i o kojoj ćemo najvećim dijelom govoriti. I iznimna nam je čast da je večeras s nama predsjednik Danilo Türk. Dr. Türk je sa zadovoljstvom prihvatio poziv prije svega gospodina Lončara, a i naš iz kazališta, i rado se odazvao ovoj prilici da promovira knjigu. Ovo neće biti ni klasična promocija, niti samo tribina, nego jedna mješavina, kao što i priliči teatru, razgovora, prezentacija, izlaganja, a na koncu i dijaloga s vama u publici. Tako, zahvaljujem vam što ste prihvatili naš poziv da večeras dođete i da uveličate festival, a vas pozivam da uživate u ovoj intelektualnoj uzbudljivoj večeri. Hvala vam. Poštovane gospođe i gospodo, pretpostavljam da ću ja krenuti prvi i samo dati možda kontekst i nastanka ovoga rukopisa, pa i općenito žanra koji postoji u našoj historiografiji, možda nije toliko čest kao što bi, pretpostavljam, trebao ili mogao biti. Ja sam povjesničar Hladnog rata i ono što je u Ljubljani radio onaj koji je bio meni između ostaloga u komisiji za doktorat, doktor Nečak, je bilo nešto što sam ja radio u Zagrebu, i kao povjesničar Hladnog rata naravno da sam se bavio onim što je u tome razdoblju, međutim i ono što je mene osobno najviše zanimalo. Uvijek me najviše zanimala bila vanjska politika i najviše svijeta, pogotovo zato što predajem svjetsku povijest 20. stoljeća, najviše svijeta je bilo u vanjskim odnosima, i tu je krenuo moj interes koji je započeo sa posjetom predsjednika Nixona Jugoslaviji, i od posjete predsjednika Nixona Beogradu, Zagrebu i Kumrovcu sam ja počeo razgovarati ili tražiti ljude koji su imali na ovaj ili onaj način veze sa tim segmentom jugoslavenske zunanje politike. Ja sam se bavio najprije dugo jugoslavensko-američkim odnosima u tome vremenu, a onda počeo razgovarati sa diplomatima
objavio sam nekoliko razgovora diplomata i u tom krugu onih koji su tada jednim dobrim dijelom se iz Beograda preselili ili vratili u Zagreb, kao što je bio ambasador Miro Krejačić, koji je jednim dijelom povezan sa Slovenijom, i drugi spomenuli su Lončara. I mi smo se našli, Lončar se tek vraćao iz New Yorka u Zagreb, našli smo se u Capitol centru u Zagrebu i počeli razgovarati. Najprije su mene zanimale te teme vezane oko odnosa sa Sjedinjenim državama, a onda se dogodilo nešto o čemu sam ja pisao u knjizi koja se zove Treća strana hladnog rata, koja je govorila o 70-ima i nesvrstanima, neuvršćanima prije svega, jer sam u tim razgovorima došao do ministra vanjskih poslova jugoslavenskoga Jože Vrhovca, koji je u Zagreb donio ili imao u svom stanu jednu ogromnu kolekciju materijala vezanih uz njegovo vrijeme dok je bio ministar. I to je bila apsolutno maestralna građa, izabrana po temama, što je bitno, i moram reći da mi je to bilo važno kad sam radio na Lončaru, bitno olakšalo uopće razumijevanje filozofije kreiranja arhiva, jer sam uočio već tada, a naročito kad sam radio s Lončarom, dvije stvari. Netko iz pojedine veleposlanstva može slati dokumente i ti dokumenti se slažu u fajlu vezanu uz tu ili neku drugu zemlju. Međutim, to još uvijek ne mora značiti da se mnoge od tih stvari pretvaraju u stvarnu politiku, a pogotovo da ne dolaze do onih koji su na čelu hijerarhije i koji o nečemu odlučuju. I drugo, u tako velikoj i razgranatoj diplomaciji koja je zbog svoje vanjsko-političke orijentacije pa i prirode odnosa u svijetu bila naprosto nužno zainteresirana ili imala potrebu shvatiti što se to događa u Vijetnamu, da bi se moglo lakše objasniti ono što se događalo negdje u Africi i kakve to veze može imati na odnose između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih država. Pokazalo se da su zapisnici iz kolegija saveznog sekretara i sastanci na kolegiju saveznog sekretara zapravo bili iznimno važni ili iznimno korisni. I to je najviše bilo vidljivo u ovoj knjizi. Dakle, možda ovdje sad nema puno mladih istraživača, ali to je jedan od sugestija da se u arhivu ulazi u različiti tip dokumenta, pa i onih koje najprije ne biste pogledali ako se bavite Sjedinjenim državama ili ako se bavite pojedinom od zemalja, kao što, ne znam, ima jedan doktorat, barem jedan doktorat u Ljubljani koji se trenutno piše o odnosima arapskih zemalja i Jugoslavije. Dogodilo se istoga dana da sam se čuo sa Lončarom i Jožem Vrhovcem, koji je rekao, Joža Vrhovac je imao ideju da ja zapravo pišem knjigu, ja bih rekao, umjesto njega. To je bilo svega mjesec dana prije nego je Vrhovec umro, kad je on rekao da ne postavljam pitanje arhivske građe, da svu građu ima. I isti dan se dogodio i Lončarov poziv. Mi smo već neko vrijeme kontaktirali bili i meni je bilo atraktivno i ovo da Vrhovec ima jako puno građe, ali s obzirom da je Lončar bio u diplomaciji, a Vrhovec ipak prije svega političar, meni je jedno drugo bilo intrigantno ili interesantno i tako se zapravo dogodilo, što bi do duše objasnilo zašto je ova knjiga nastajala 15 godina skoro ovoga, a i ova druga prethodna knjiga, Treća strana hladnog rata, neko vrijeme, koje se jednim dijelom vremenski naravno preklapaju. I tako je počeo rad. Ja sam i pisao o ovome najviše o zbivanjima u nesvrstanima, ali sam razgovarao s Lončarom. I s Lončarom sam razgovarao beskrajno dugo, puno, godinama, i vrlo često smo se naravno dodirivali istih tema.
To se pokazalo za mene kao profesionalca, povjesničara važnim jer sam mogao neke stvari dodatno provjeriti. Da li su njegova sjećanja na određene događaje, određene ličnosti, da li se podudaraju, jesu li ona različita u različitim okolnostima kad smo o njima razgovarali. Jer pisanje biografije, a ovo je trebala biti biografija, dakle ta knjiga je drukčija od nekih drugih mojih knjiga, biografija mora sadržavati i ličnost, da se ličnost mora vidjeti. Ona ima i svoj privatni život i život koji je neformalan i promišljanja o određenim okolnostima, događajima, ljudima, naročito ljudima. Bez dnevnika ili bez ogromne kolekcije pisama, to je često nemoguće ili bilo bi nemoguće napraviti. Takva biografija zapravo nije biografija. Ili morate imati čovjeka koji je tu i koji se sjeća. Za neke stvari je bilo, ili neka razdoblja, je bilo razmjerno lako ili lakše pronaći Lončara, naročito kad postaje ministar. Onda su pisali brojne novine i s obzirom da je to nedavnije razdoblje, u tom kontekstu sam onda razgovarao i sa doktorom Tirkom ovdje na fakultetu i sa nekim savjetnicima predsjednika Pahora i sa Janezom Stanovnikom u domu još ovdje i sa mnogim drugima koji su živjeli u Beogradu ili Zagrebu, i tako se ta priča počela puniti. Međutim, povjesničar bez arhivske građe zapravo nije, mislim, to nam je osnovna stvar, pa sam ja onda imao sreću što sam mogao otići ili sam otišao, i zato je, velim, to dugo trajalo, i u Carterovu knjižnicu i u Auswärtige Samt u Berlinu i u arhivu u Beogradu, naravno, gdje je najviše toga materijala bilo, gdje sam mnoge od njegovih sjećanja mogao potvrditi. Ja neću sad dužiti više o tim stvarima, ali vratit ću se svejedno na to pitanje sjećanja. Dakle, 1001 stvar koja nije zabilježena, ili ako nije zabilježena, vi ju ne možete otkriti u arhivima. Dakle, u arhivu teško možete pronaći kakav je bio stvarni odnos između pojedinih od političara. Da li su se oni voljeli ili se nisu voljeli. Da li je odnos bio tenzičan ili manje tenzičan. Ali u sjećanjima ili u razgovoru to možete potvrditi. Možete biti usmjereni u svom istraživanju na neki način. To se ovdje događalo, a kao što velim, što sam ja godinama razgovarao o istim stvarima, onda smo do nekih točaka, ili neke točke sam mogao puno lakše provjeriti. Neka od saznanja su se pojavila naknadno, dakle, neka nisam mogao staviti u knjigu, a u međuvremenu sam ih potvrdio, ili su se javljali neki drugi ljudi koji su pronašli sebe na slici, ili djeca pronašli roditelje na slici pa su rekli tko još se između ostaloga vidi na fotografiji i tako dalje. To je otprilike i razlog zašto je knjiga debela i zašto je tako dugo trajala. Naravno, jedan od razloga zašto je ova knjiga ovako opsežna je činjenica da je, kao što sam rekao, u Šibeniku, možda se Lončar ljuti sad na to, ali da je Lončar imao 2 godine kad se rodila kraljica Elizabeta, i naravno da je ta knjiga morala opisati jedno dugo razdoblje davno nestalih svjetova, u trenutku kada je Zadar bio Italija, u trenutku kada on iz Preka putuje brodom u Šibenik, iz Šibenika vlakom u Zagreb, da bi onda išao tamo u školu, i svih tih beskrajnih putova preko do Sjedinjenih država brodom, ali putova koji su onda otvorili čitavu tu jednu nisku diplomata koje je Lončar susretao kao svoje pretpostavljene, od kojih su mnogi bili Slovenci, što će nesumnjivo on spomenuti, do onih s kojima je radio bilo kao ambasador na više mjesta ili ministar vanjskih poslova. S predsjednikom Kučanom sam isto razgovarao ovdje kad sam došao, tako da
evo taj dio školski, ja mislim da je bio odrađen koliko sam mogao najbolje. I to je to. Knjiga je nastala, kad bih ju sada pisao, neke stvari bih dopunio, neki su se izvori možda još pojavili, ali to je druga stvar. Evo, možda profesor Tirk. Dobro, hvala lepa. No, jaz sem knjigo prebral in lahko rečem, da sem tukaj kot bralec knjige, mogoče na nek način kvalificiran bralec knjige, ker sem poznal delo ministra in kasneje predstavnika Združenih narodov pri neuvrščenih Vodimirja Rončarja iz tega kasnejšega obdobja in vedel tudi za dejavnosti iz preteklih obdobij. Ne bi želel v tej priliki posebej govoriti, mislim, da je zdaj prilika, da spregovori sam objekt te knjige, Vodimir Rončar. Jaz bom rekel samo to, samo eno stvar, in sicer v hrvaškem jeziku se zgodovini reče povijest. In to se mi zdi zelo posrečen izraz. Zgodovina mora biti zgodba. In če je zgodovinopisje, historiografija, omejena na arhive, ne more biti tako zanimiva zgodba, kot je lahko, če ima poleg arhivov živo pričo in resnega sogovornika, s katerim se da razpravljati o vseh vprašanjih, ki so odprta, kadar se piše. In seveda, kadar se piše v neki taki zanimivi zadevi, takem zanimivem fenomenu, kot je Jugoslavija in jugoslovanska zunanja politika, je to še toliko bolj važno. Tako da ta knjiga je nekak unikum v povijesti, v historiografiji in je tudi z tega stališča zelo zanimiva. No, jaz sem jo z veseljem prebral in priporočam tudi vsem drugim. Verjamem pa, da v tem pogovoru moramo štartati z mislimi Vodimira Rončarja, ki je prispeval največ vsebine, zato da je ta knjiga lahko išla. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, knjiga profesora Trka Jakovine, koja ne govori samo o meni, nego i o vremenu u kojem sam intenzivno djelovao, do sad je predstavljeno u Zagrebu, Rijeci, Beogradu i Sarajevu. Ljubljana je dakle 5. stanica putovanja ove knjige, jer su Ljubljana i Slovenija nezaobilazna stanica mog života i moje karijere. Imao sam čast i privilegiju da upoznam i da radim sa trojicom diplomata iz Slovenije, koji su dali jednu vrstu pečata jugoslavenskoj diplomaciji, ponajprije u segmentu multilaterale. To su Aleš Bebler, Joža Vilpan i Joža Birle. Ne mogu ne spomenuti još bar 4 ličnosti koje su dale veliki doprinos izgradnji jugoslavenske diplomacije i naše vanjske politike. To su Antun Bratuša, Jan Stanovnik, Stane Krašovec i Ignac Golob. Godine 1944. održana je u Ženevi konferencija predstavnika pokreta otpora iz Europe. U ime Jugoslavenskog narodnooslobodilačkog pokreta sudjelovao je dr. Bratuša. Na toj konferenciji usvojena je rezolucija o potrebi izgradnje ujedinjene federalne Europe na temelju federalističkih ideja iznesenih u manifestu iz Ventotena iz 1941. godine, koje je postavio Altiero Spinelli, jedan od očeva osnivača Evropske unije. Mislim da tu tradiciju i tu povijest treba revalorizirati i u samoj Sloveniji. Nismo svi skupa pali s neba, već imamo bogatu i sadržajnu prošlost. Mrlje i crne rupe u našoj historiji ne mogu izbrisati ono što je bilo pozitivno i napredno. Mene osobno naročito je impresionirao Bebler. Bio sam kao mladi diplomat prisutan
na sjednici Ujedinjenih naroda kad je počeo Korejski rat. To je bilo u ljeto 1950. Bebler je fascinantnom vještinom vodio tu sjednicu na svim službenim jezicima UN-a osim kineskog. Međutim, koliko sam god bio fasciniran, toliko sam se i uplašio. Pitao sam se, jesam li ja uopće dorasa toj profesiji i kako ću se snaći u okruženju ljudi poput Beblera. Imao sam divne suradnice i suradnike iz Slovenije u Ministarstvu vanjskih poslova. Mnogi od njih više nisu među nama. Ipak su još živi dvojica koji bi želi istaći, to je Ivo Vajgl i Željko Jeglić, koji nisu u Ljubljani. Izuzetno sam ponosan na svoje dugogodišnje kontakte s dvojicom bivših predsjednika Slovenije, Milanom Kučanom i Danilom Türkom. Zahvaljujući Kučanu i Türku, i naravno ne samo njima dvojici, Slovenija, premda relativno mala država, zauzima značajno mjesto u Europskoj uniji, što uključuje članstvo i u europodručju i u šengenskom prostoru. Visoka razvijenost Slovenije nije kao kod drugih zemalja koje su prošle tranziciju izazvala velike razlike u prihodima stanovništva, u ekonomskom raslojavanju. To je rezultat dobre organizacije slovenskog društva i tradicije koja je iza nas i visokog stupnja društvene svijesti slovenskog građanina. U tom pogledu, ne samo u tom pogledu, Slovenija treba biti uzor i izvor nadahnuća drugim državama nastalim raspadom Jugoslavije. Slovenija je unutar Jugoslavenske federacije bila manje bučna od nekih drugih republika. U mnogim pitanjima, međutim, slovenski pogledi su bili dublji i odlučniji od svih drugih. Kao što je već rečeno, knjiga profesora Tvrtka Jakovina opisuje moj životni profesionalni put, ali i političke mijene, turbulencije, odnose tokom drugog vremenskog razdoblja koje obuhvaća veći dio 20. stoljeća. Latinka Perović kazala je da ova knjiga susret povjesničara sa svjedokom i susret svjedoka sa poviješću. Prema mom shvaćanju, ključna poruka knjige je da se u međunarodnim odnosima vrijedi i treba boriti za mir i opći napredak. Svjestan sam da zvuči kao fraza, ali ja zaista duboko vjerujem i znam iz ličnog iskustva da je bolje godinu dana pregovarati nego jedan dan ratovati. Moram večeras i sa vama, kao sam to radio i sa drugim slušateljima ovog mog pogleda, podijeliti tugu i razočarenje zbog toga što je ova izreka, odnosno poruka knjige, postala naročito aktuelna u posljednjih 7 mjeseci. Danas u Europi, umjesto pregovaranja o bitnim problemima svijeta, o velikim izazovima koji dolaze preko zatopljenja, odnosno preko klimatskih promjena, preko velikog utjecaja problema razlika pred pandemijom i drugim izazovima. Europi umjesto pregovaranja svjedočimo ratu Rusije protiv Ukrajine. Ratu u kojem se učestalo spominje i moguća upotreba nuklearnog oružja. Nikad do sada, pa čak i za vrijeme kubanske krize 1962. godine nije toliko bilo
prisutno pozivanje na nuklearno oružje. U ovom ratu ne može biti pobjednika. Kompromis je jedini izlaz ako se želi izbjeći katastrofa širih razmjera. Ovo je rat koji je pokrenuo Vladimir Putin, napravivši nepopravljivu povijesnu pogrešku. Između svega ostalog pogrešnog doveo je u nemoguću poziciju miroljubive snage na zapadu i na istoku. Međutim, ni Zapad, odnosno Sjedinjene države i NATO nisu nedužni kad je riječ o dubljim uzrocima eskalacije, odnosno ovog nesretnog rata. NATO uostalom i danas vodi svojevrsni posredni rat protiv Rusije. Američki ministar obrane javno je rekao da je Sjedinjenim državama u interesu da Rusija u ovom ratu bude maksimalno oslabljena u svakom pogledu i da je se mora svesti na malu regionalnu silu. To je pogrešan i opasan pristup koji unutar zone otvorene nuklearnim prijetnjama vodi svijet prema rubu provalije. Osim pape Franje i glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Guterasa, kojem treba odati veliko priznanje, trenutačno ne vidim gotovo nikoga da apelira na hitnu obustavu rata. To je porazna istina o vremenu i svijetu u kojem živimo. Pozitivno je što je došlo do više manje globalnog ujedinjevanja svih država i svih političkih faktora o osudi agresije. No, neprihvatljivo je i nerazumno da se osuđuje cijeli ruski narod te da se obezvređuje i izvrgava poniženju cijela ruska kultura i povijest. Još jednom, u ovom ratu nema pobjednika. Ponovit ću, u ovom ratu nema pobjednika, ali s strpljivim pregovorima može se doći do mira u kojem se nijedna od strana neće osjećati potpuno poraženo. Kako bi mogao izgledati kompromis? Kompromis koji se sad ne čini baš realnim, ali ja sam njega već jedanput pisao i ovdje ću ga ponoviti. Početna točka bila bi suglasnost u pogledu toga da je legitimna težnja Rusije da zaštiti svoju sigurnost, ali da je nedopustiva agresija na jednu suverenu državu, u ovom slučaju Ukrajinu. Drugo, da se Ukrajina opredijeli za neutralnost zagarantiranu od međunarodnih institucija. Treće, da se zaustave ruske vojne aktivnosti i da se ruske trupe postupno povuku iz Ukrajine. Četvrto, da se pristupi primjeni sporazuma iz Minskog 2, što je Ukrajina svojedobno bila i prihvatila. To bi značilo priznavanje autonomije Donetske i Luhanske oblasti, ali Rusija bi ispravno trebala povući svoju odluku o priznavanju nezavisnosti tih oblasti. I peto, da se uz podršku Međunarodnog monetarnog fonda kreira neka vrsta Maršalovog plana za obnovu Ukrajine uz učešće i obavezu Rusije. Dragi slušatelji, diplomacija je pored umijeća pregovaranja, vještina, razumijevanja pozicije onog drugog, kao i umijeće korigiranje instrukcije iz vlastite centrale. Tome valja dodati sposobnost da se vidi šira ili najšira slika, da se vidi kontekst, da se predvidi budući potezi i posljedice određenih postupaka, svojih, ali i tuđih. Dobar diplomata stalno razmišlja o razlozima
i motivima koje stoje iza stavova druge strane. Diplomacija nije slijepo napredovanje prema cilju, već ponekad i odustajanje od nekog cilja da bi se ostvarile pretpostavke da se u budućnosti postigne nešto veće i važnije. Diplomacija je zapravo nadmetanje u dalekovidnosti, u odigravanju poteza čiji se smisao ne mora vidjeti odmah. Uspjeh je u kompromisu, jer kompromis je najbolja garancija trajnosti i čvrstine postignutog dogovora. Do pobjede se dolazi oružjem, a diplomatski uspjeh je kad izostane upotreba oružja. To je pravi trijumf pregovaračkog umijeća. Imao sam životnu sreću da se u moj karakter i mentalitet u velikoj mjeri podudarili su se sa specifičnostima diplomatske profesije. I nisam sreću imao samo u tome. Rodio sam se u Preku na otoku Ugljanu, u prelijepoj Dalmaciji, kraj prelijepog mora. Moja majka usadila mi je vrijednosti koje me prate cijeli život. Borio sam se protiv najvećeg zla 20. vijeka, fašizma. Bavio sam se diplomatskim poslom koji me je cijelo preuzeo i koji sam zaista zavolio. Imao sam privilegiju i čast da profesionalno i ljudski stasam pod vodstvom velikog Koče Popovića, najznačajnijeg diplomata kojeg je Jugoslavija ikad imala. Bio sam okružen sjajnim suradnicama i suradnicama u Saveznom sekretarijatu za jednostavne poslove. Upoznao sam se i prijateljovao sa mnogim divnim ljudima u zemlji i svijetu. Četvorica od njih su se ovdje čak i pozdravili dolazak ove knjige, šta se nalazi na koricama. Imao sam ogromnu presudnu sreću u potpori supruge Janje, neumorne, energične i skromne i nadasve hrabre u dobru i zlu. Naročito sam imao sreću što sam se u stvaranju ove knjige družio i sprijateljio sa dvojicom krasnih ljudi, profesorom Tvrtkom Jakovinom i zagrebačkim izdavačom Sejidom Serdarevićem. Nadam se da će u Sejidovoj kući Frakturi u dogledno vrijeme izaći i knjiga mojih refleksija na neke prošle teme i mojih razmišljanja o današnjem i budućem svijetu. Tko ne sagledava objektivno svoju prošlost, ne može ispravno vidjeti niti svoju budućnost. To je opasnost koju nam nosi razbuktavanje povijesnog revizionizma, čemu također intenzivno svjedočimo u posljednje vrijeme. I ne samo u posljednje vrijeme, nego već skoro 30 godina. Treba istaći ovdje da Slovenija se u tome izdvaja, da Slovenija gleda dosta smiono, hrabro i objektivno na prošlost koja je iza nje i na taj način Slovenija može biti isto primjer kako treba gledati na budućnost kroz pogled na prošlost. Istina je i to da nosim u sebi neizbrisivu tugu zbog toga što smo bili nemoćni da zaustavimo ili da spriječimo srljanje svoje zemlje u krvavi raspad. Učinio sam sve što sam mogao kao ministar vanjskih poslova da Jugoslavija, koji je očito bio istekao vijek trajanja, ne skonča onako kako je odskončala sa ratom. Učinio sam sve da internacionaliziram jugoslavensku krizu i da se tako pokušaju postići 3 cilja. Prvi, da se spriječi izbijanje rata,
na koga je nažalost došlo. Drugi, da se pruži podrška demokratskoj transformaciji, što je bilo prisutno, ali opet nije moglo biti djelotvorno do mjere koje je bilo poželjno. I treći, da se potakne i ubrza proces našeg ulaska u tješnju asocijaciju sa Europskom unijom, što je naravno naknadno učinjeno i u čemu je Slovenija prednjačila. Jugoslavija je bila relevantna zemlja na svjetskoj političkoj sceni. Jugoslavija je bila veliki i veoma složeni politički projekat u globalnim razmjerima. Možda prevelik i presložen za naše kapacitete i za našu cijelu prošlost. Ali projekat kojem nije bilo pogrešno i promašeno posvetiti desetljeća truda i upornosti u diplomaciji. Da citiram Simona Bolivara, to ipak nije bilo oranje mora. Dame i gospodo, u razmišljanju o tome je li Jugoslavija morala završiti onako kako je završila, želim se ovdje u Ljubljani ukratko dotaknuti Edvarda Kardelja, jedne od vodećih ličnosti Slovenije i Jugoslavije u 20. stoljeću. Kardelj je bio najvažniji i najbliži Titov suradnik i prijatelj. Uz Kidrića, Borisa Krajgera, najumniji političar kojeg je Slovenija dala Jugoslaviji. Bio sam u neposrednoj Titovoj blizini u Damasku kad je stigla vijest o Kardeljevoj smrti. Bio je veoma potresen. Kad sam u toku noći ostao samo sa njime, kazao mi je da je Kardelj bio čovjek s kojim je proveo najviše vremena u svom životu, s kojim je podijelio najviše razmišljanja i dilema i donio najviše teških odluka, doživio je najviše važnih i lijepih momenata. Kardelj je najviše pridonio formulisanju jugoslavenske alternative realnom sovjetskom tipu socijalizma. Kao ministar vanjskih poslova od 1948. do 1953. založio se za otklon od sovjetskog modela i za naš vlastiti i poseban socijalistički put. Bio je nositelj ideje o samoupravljanju, ideje koja je bila i jeste globalno relevantna. Bio je u mnogim aspektima predvodnik reformske orijentacije jugoslavenskog društva. On je jedan od najvažnijih autora Ustava iz 1974. Taj Ustav omogućuje široku decentralizaciju Jugoslavije i afirmirao samoupravljanje jugoslavenskih naroda do te mjere da su se republike mogle formirati kao nezavisne i autonomne države. S druge strane, nije se mogao osloboditi sindroma prošlosti, vremena Kominterne i dogme o jednopartijskom sistemu. Nije mogao odustati od poriva da snažno zagovara suzbijanje svih pojava i pokreta koji dovode u pitanje politički monopol saveza komunista. Taj bijeg ili zazor od pluralizma svojevrsna hipoteka na Kardeljevom političkom dijelu. Je li Kardelj presudno utjecao na Tita da se zaustavi ostvarenje prema više stranačju prema demokraciji? Moje mišljenje je da je zadržavanje monopola partije bila jedna od točaka koje su spajale Tita i Kardelja. Oni su se u tome naprosto slagali, bez da je jedan drugoga nešto uvjeravao ili nešto nagovarao. U pluralizmu su vidjeli opasnost za državu i poredak, a na kraju se pokazalo da upravo nedostatak pluralizma, drugim riječima demokratije, je glavna izvor nestabilnosti i i široka vrata za nastup nacionalizma i retrogradnih snaga. Dame i gospodo,
dragi prijatelji, hvala vam na dolasku i na pažnji, a prethodnim govornicima zahvaljujemo srca na lijepim riječima. Hvala. Hvala lijepo. Ja ću još samo reći jednu kratku opasku, pa možda otvoriti onda mogućnost za pitanja iz publike. Dakle, ova je knjiga, naravno, prikaz života. Ja sam počeo pisati, a moram to sad reći, zbog toga što na svim ovim promocijama i sve reakcije uglavnom se koncentriraju na one dijelove koji su meni najmanje bili i atraktivni i najmanje važni. Dakle, ja sam najprije počeo pisati poglavlje o Indoneziji, koje me najviše bilo impresioniralo i ono je bilo i najduže i tako dalje. Bio sam 2 puta u međuvremenu u Indoneziji, iako je najviše reakcija uvijek bilo na vrijeme kad je Lončar bio ambasador u Saveznoj Republici Njemačkoj u Bonu. Pa onda iza toga možda je najvažniji dio o raspadu Jugoslavije, gdje sam osobno očekivao da će se, i tu sam najviše razgovarao i zapravo je bio jedan od glavnih razloga zašto sam došao u Ljubljanu razgovarati s doktorom Türkom, je bilo oko pitanja embarga koje se vrlo često, naročito u određenim krugovima, vezalo uz Lončara. Taj dio je razmjerno detaljno ovdje opisan i nikada nije bilo nikakve reakcije na to, što je, dakle, niti iz onih krugova koji su napadali, niti iz bilo kojih drugih, što je mene uvijek zanimalo ili uopće pitanje zapravo nekada dokle ova naša, i to ste dobro uočili, pripovijest. Dakle, povijest je pripovijesna znanost i vrlo je važno kako se neke stvari izlože, zašto je, kakav ima zapravo upliv i koliki je dijalog između onih koji pišu i oni koji promišljaju ili koji promišljaju kao povjesničari s onima koji su imali drugu ulogu. Međutim, knjiga ide zapravo do kraja i do kraja znači da je jedna od posljednjih rečenica koju sam ja uveo, da je sa početkom COVID-19 i nakon potresa koji je bio u Zagrebu, da su se Lončarevi povukli ponovo u Preko i zapravo to vrijeme jedno dugo bili u Preku. To je vjerojatno od 30. godina 20. stoljeća bio prvi ožujak i prvi travanj da je Lončar bio na otoku od djetinjstva, zbog tih okolnosti da je bilo bolje biti možda udaljen od Zagreba i znate kakvu smo imali atmosferu. Evo, profesor Kjellner. Dobro, preden začnemo za razpravo med vsemi, ki sodelujemo ta večer, bi rad rekel samo 2 ideji oziroma 2 komentarja. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Lončarju za ta izredno zanimiv in zelo premišljen, zelo poglobljen uvod v našo razpravo, za prikaz svojega pristopa k diplomaciji, k zunanji politiki, k fenomenu Jugoslavije, njenega razvoja, njenega razpada. In dodal bi mogoče 2 misli. Vidite, diplomacija je v veliki meri stvar osebnosti. In zato je zelo dobro, da to knjigo imamo in da to razumemo. Zdaj, če jaz nekako memoarsko pogledam na tisto preteklost, ki jo poznam in ki je seveda veliko krajša od preteklosti, v kateri je sodeloval, soustvarjal gospod Lončar, bi omenil najprej Aleša Beblerja. Jaz sem ga srečal leta 1970 prvič in večkrat sva potem govorila do leta 1972 in on je na mene naredil izjemen vtis kot nedogmatski mislec o vseh vprašanjih mednarodnih odnosov in zunanje politike Jugoslavije. Aleš Bebler takrat ni imel nobene funkcije več. On je bil predsednik Jugoslovanske zveze društev za Združene narode, njega so Združeni narodi zelo zanimali, bil je tudi velikokrat na raznih mednarodnih konferencah, ampak v Jugoslaviji ni imel nobene funkcije več, takrat je zelo veliko delal na vprašanju, kako postaviti na dnevni red ekološko tematiko,
recimo, to je bila takrat še nova tematika. In mene je kot mladega človeka, jaz sem bil takrat star 20 let, impresioniralo to, da je tu nekdo, ki je zgodovinska osebnost, ki je šel skozi državljansko vojno v Španiji, ki je šel skozi NOB, ki je imel zelo važne funkcije, ampak je ohranil neko neverjetno, rekel bi, svobodo duha in nedogmatsko gledanje. To je bilo važno, kajti takrat kot študent sem bral take in drugačne analize, študije, knjige, časopise, in se mi je zdelo vse skupaj nekako pretirano, nekako dogmatsko strukturirano. Pa šlo za zunanje politiko Jugoslavije in za jugoslovanska politična vprašanja nasploh. In tu je bil Nenad Bebler, ki je nekaj drugega pokazal, neko popolnoma drug stil, drug pristop, nekaj drugega je mogoče. No, druga misel, kasneje, 15 let, 16 let kasneje, sem imel to posebno priliko, da sem bil eden od tistih, takrat sem bil že docent na pravni fakulteti, kasneje izredni profesor, in takrat sem v centru mojega dela so bile človekove pravice. To je bila še Jugoslavija. V Jugoslaviji je vladala neka ideološka koncepcija človekovih pravic, mi pa smo tu razvijali eno širšo, bolj evropsko verzijo. In tu je spet bil Budimir Lončar. On je napravil eno ekipo ekspertov iz vseh delov Jugoslavije, Srbije, Hrvaške, Makedonije, Bosne, ki smo se sestajali in smo hodili na razne mednarodne sestanke in katerih želja je bila in poskus, da skozi obveznosti, ki jih ima Jugoslavija na področju človekovih pravic, pomagamo ustvariti razpoloženje za reforme. To je bila ta ideja. Zunanja politika, mednarodne obveznosti omogočajo s pametno interpretacijo krepiti tisto tendenco v državi, ki lahko pripelje do potrebnih reform. In tu se je potem pokazalo, da smo bili vsi skupaj prešipki. Ni šlo za vprašanje intelektualne moči ali vprašanje, rekel bi, nekih konceptualnih nejasnosti. Konceptualno je bila stvar dobro postavljena, ni pa imela potrebne politične moči. In jaz sem to spoznanje doživel zelo osebno leta 1988, ko sem bil v Parizu na dogodkih, konferencah po 40-letnici splošne deklaracije človekovih pravic in tam me je k sebi poklical Lech Valensa, ki je bil takrat tudi v Parizu in mi je rekel, slišim, da ste vi iz Jugoslavije. Mi na Poljskem bomo prihodnje leto, to je bilo decembra 88, rekel, v prvi polovici leta 89 bomo napravili okroglo mizo, razpravo vseh političnih akterjev Poljske, da uvedemo pluralistični sistem. In pojdite v Jugoslavijo, govorite z nekom, ki bo lahko pomagal, da vi naredite nekaj podobnega. Stvari se bodo spremenile, pluralistični sistem je prihodnost in nam na Poljskem bi bilo lažje, če boste vi v Jugoslaviji naredili nekaj podobnega. Jaz sem takrat govoril z takratnim zunanjim ministrom Lončarjem o tem, ki je bil zelo naklonjen tej zadevi. Potem sem pa prišel v Ljubljano in sem govoril z Jožetom Smoletom o teh stvari. Jožet Smole je bil v tistem času eden najbolj takih odprto mislečih politikov v Sloveniji in sem bil prepričan, da bo ta ideja njemu všeč. Pa mu ni bila. Rekel, ne, mi se ne bomo pogovarjali s solidarnostjo, mi se pogovarjamo z sindikati, uradnimi sindikati Poljska in poleg tega mi imamo naš sistem pluralizem samoupravnih interesov, ne pa politični pluralizem. To je bilo za mene veliko razočaranje. Zakaj o tem danes pripovedujem? Jaz o tem danes lahko pripovedujem, ker je tisti pogovor zabeležen v tisku, v časopisu reviji Telex decembra 1988. Jaz sem potem seveda nadaljeval sodelovanje v tej skupini teh ekspertov za človekove pravice in zadnja konferenca, kjer smo bili skupaj, je bila junija 1989 v Parizu, ki je vodil Budimir Lončar. In ko se je pripravljal govor in je šlo spet za to vprašanje, kako se opredeliti do političnega pluralizma, je Budimir Lončar rekel takrat, dobro, vem, da me bojo kritizirali v Jugoslaviji, ampak jaz moram v tem govoru povedati, da je to prihodnost. Poljska je že zelo napredovala,
v svojo okroglo mizo, volitve so bile potem poletje, enkrat mislim nekaj kasneje, videlo se je, kam gre linija sprememb. V Jugoslaviji so bile prevladujoče politične tendence, prevladujoča moč, takšne, da so onemogočale uveljavitev enega koncepta, ki je bil, rekel bi, popolnoma naraven, dovolj dobro zamišljen, ni pa imel moči. In to se je takrat videlo in seveda, če gledamo danes na to preteklo stališča vsega, kar najdemo v tej zanimivi in zelo obsežni knjigi, bi rekel, vredno je razmišljati o naši preteklosti tudi kot o preteklosti tistega, kar je bilo dobro narejeno in onega, kar je bilo izgubljeno. In ideološka dogmatičnost, ki je bila v Jugoslaviji premočna, je naredila ogromno škodo. In ta ideološka dogmatičnost ni bila lastnina samo nekaj ljudi, to je bilo širše. In tudi pri ljudeh, kjer se ni pričakovalo. Kot je tista moja epizoda iz decembra 1988 izrazila. No, zdaj, ko sem poslušal ta zelo zanimiv in kompleksen uvod, si nisem mogel kaj, da ne bi povedal te dve tudi osebni izkušnji in seveda upam, da se bomo o vsem skupaj še dobro pogovarjali, zdaj, ko odpremo razpravo za vse. Hvala lijepa, ja bi se mogao nasloniti na to što ste rekli upravo sa načinom na koji su formulirani ti dokumenti iz naročito kolegija Saveznog sekretara i u dugom trajanju. Ja mislim da je to u knjizi bilo pokazano. Vjerojatno je bilo različitih dijelova u jugoslavenskoj administraciji koji su različito kruto se držali ideologije. Smole kao i stanovnik i Lončar su bili skupa u New Yorku još u vrijeme dok Korejski rat nije započeo. Smoleja sam ja čitao jer Smole piše taj trenutak kada između ostaloga i Lončar i drugi igraju nogomet sami zbog toga što nije bilo još suradnje sa Zapadom, nije bilo suradnje ni s kim iz istočnog bloka, a dok je ambasador bio nešto malo dalje i kći od ambasadora Beblera nije spustila telefonsku slušalicu, do njega nisu mogli doći i Kardelj je zvao u misiju i Tito je zvao u misiju i tako dalje i tu je nastala panika koja je dosta dobro opisana između ostaloga kod Smoleja. Međutim, što se tiče te ideologije, zapravo je to, čini mi se, sociološki pa i povjesničarsko bi bila zanimljiva uopće teza. Koliko je ideologija imala upliv i koliko ideologija može imati upliv u jednom trenutku kad vi iz partizana postanete upravljači ili državnici ili kad vodite, imate bezbroj poslova. Što je zapravo od ideologije? Ja ću samo citirati jednog drugog čovjeka koji se ovdje također spominje, bivši jugoslavenski dvostruki ambasador, jednom u Indiji, drugi puta u Sjedinjenim državama, šef Titovog kabineta Bogdan Crnobrnja, koji 80. godina u jednom dnevniku piše, taj političar koji se zvao Ivan Vuković, kaže, priznao mi je Tolja, to je bio nadimak od Bogdana Crnobrnje, da zapravo nije čitao Marksa nikad. A Crnobrnja je bio obrazovan i bio je i liberal i sve skupa, tako da mi se čini da je gledanje kroz ideološke naočale za mnoge stvari zapravo, mislim da bi prava ideologija bila često ideologija pragmatizma. Kad gledate način na koji su se odluke donosile, način na koji su pristupali svijetu i u ovom konkretnom slučaju oko Indonezije ili dolaska Malika u Jugoslaviju i tako dalje, je to zapravo bilo vrlo pragmatično i rekao bih da je tu da bi to mogla biti, meni je žao, možda u Sloveniji manje, ali mislim u svim zemljama bivše Jugoslavije, da je došlo do prekidanja s prošlošću, ali na takav način da se i ono što je trebalo preuzeti i što je bilo važnije i dobro ili bolje, ili da je to potpuno nestalo. Ta znanja su nestala, ta poznavanje svijeta, možda i gledanje, bez obzira što je zemlja mala ili što su te zemlje
svaka za sebe puno manje od Jugoslavije i u drugim okolnostima, ali svejedno da postoji svijet u kojem smo mi svi i u kojem i male zemlje, kakvih ima puno u svijetu, mogu imati upliv i trebaju imati upliv na jedan drugačiji način koji može biti, ja bih rekao, ambiciozniji nego što je to njihova objektivna veličina, pa i objektivna snaga. I da se to između ostaloga moglo povući iz onog vremena kad je Jugoslavija izašla, kao što je Đilas govorio, na scenu i uspjela izgovoriti nekoliko originalnih rečenica, ne nabubanih, originalnih rečenica. Đilas se tada referira naravno na 48. i prekid sa Staljinom, ali iza toga što je išlo. Mislim da je to ta poruka, ako se maknu ideologije, ako se makne sve skupa, da je ta poruka dosta važna. Mi bismo sad mogli možda i za završiti ovoga, ako ne bude bilo pitanja, ako bude bilo pitanja, onda ćemo završiti sa pitanjima. Da, sigurno. Ja bih rekao nešto. Ja do 1965. sam otišao za ambasadora u Indoneziju. Tada sam bio jedan od najmlađih ambasadora, ali sam otišao iz 7 godina intenzivnog rada sa Kočom Popovićem, odnosno obsluživanje njega, što mi je predstavljalo izuzetno važno za cjelokupno moje obrazovanje, a posebno za shvatanje šta je to diplomacija i šta je to posebno vanjska politika Jugoslavije. Obilazio sam tada, kao što to bilo već na federalnom konceptu praksa, sve centre, uključujući i Ljubljanu, Zagreb, Sarajevo, Podgoricu, Beograd naravno pogotovo, i imao razmjenu mišljenja o tome najprije gdje idem, šta će biti ta misija glavna i onda šta se to događa kod nas i šta možemo očekivati. Najdulje sam nosao kod Vladimira Bakarića, čitav sat i pol. I on je rekao, znaš, kad smo apsolvirali zašto idem tamo, šta je najvažnije, kako ja to vidim, onda je rekao, mi smo sada na početku, ali dosta smo duboko zakoračili u ekonomsku reformu. Ona sama po sebi treba da pokrene političku reformu, a poslije političke reforme mora doći ideološka reforma. Ja sam odmah preskočio šta je to ekonomska, mada je ona bila početak, najznačajniji, i politička, i pitao šta je to ideološka reforma. Ideološka reforma, dobro si postavio pitanje, najteža stvar. To je ono šta zapravo će biti teško i pitanje da li ćemo uspjeti u tome. Ti ćeš ići u zemlju daleko, baviti se time, ali očekuj veliki potres u Jugoslaviji, upravo zbog toga što se približavamo pitanju političke, odnosno ideološke reforme. Ja ga još jedan put pitam, šta to znači ideološka reforma? To je da konačno se oslobodimo monopola partije, to je da partija se takmiči na planu više partijskom, da dokazuje svoju vrijednost i odgovornost, ali ne da kao zaslužni penzioner kontroliše sve što se događa. To će biti teško. I naravno dogodilo se 4. plenum koji je trebao da bude plenum za
upravo diskusiju o reformi. Međutim, on se pretvorio u diskusiju o Aleksandru Rankoviću, odnosno o toj pozemnoj aktivnosti od strane službe sigurnosti iza kojih je stajale su pre svega i bojne snage. Kao što znate, u se uopće reformi nije razgovaralo se samo o organizovanom puču kojeg treba zaustaviti i opet tu ojačana ideja jedinstva partije, njenog značaja, njene reafirmacije, što je zapravo tobože trebalo da bude polazna pozicija i oslonac u borbi protiv dominacije sigurnosnih organa i prevelikog utjecaja armije. Međutim, stvar se dogodila sasvim suprotno. To nije taknuto, naprotiv, 4. plenum jeste oslobodio se dominacije obavještajnih i kontraobavještajnih institucija i jeste to bilo potrebno, ali je zapravo Ranković i trebao da bude kritikovan, ali je vi se sjećate, meni je Koča Popović poslije toga govorio kako je izgledao taj plenum i da sam vidio zašto on nije govorio. Kaže, šta ću govoriti kad se zapravo sve svelo na afirmaciju partije, na njenu apsolutnu kontrolu i sve bitke se opet vode sa njenim jačanjem i to je zapravo bio početak otvaranja zapravo buđenja i agresije srpskog nacionalizma, jer je smatrao, oni su Rankovića koji je bio jugoslaven po opredjeljenju, ali naravno čovjek starog kova, čovjek koji je bio zato da smo mi pred svega komunisti, koji nije bio za reformu spreman, on je zapravo posvojen od srpskog nacionalizma, jer on nije bio srpski nacionalizam, on je bio jugoslavenski autokrat. I onda je, naravno, on postao simbol. I poznat je jedan događaj u hotelu, kad su pjevali pjesme, ide marš na Drini, kad je on ušao u tu salu, on je sam molio da ga oslobode toga da je on zastava srpskog nacionalizma. Ali se objektivno to dogodilo. I tu je zapravo 4. plenum, koji je bio vrlo značajan za daljnju demokratizaciju, promašio glavnu svoju temu. Evo, to je jedan od događaja. Tada naravno više nije bio živ Edvard Kardelj, što je isto značajno. Tu je zapravo Bakarić trebao da igra tu ulogu u kojoj je također promašio. Iako je rekao da je ideologija najzrelije i najvažnije pitanje za daljnju demokratizaciju. Ja, što mislite da nije bio živ kada? Kidrić. Kidrić, na koga? Rekli ste da Kardelj nije bio živ, 65. je živ bio. Nije 69. to godina. Što? 66. je plenum, mislim, ovoga... 69. je plenum. 66. Da, imate pravo. Hoću da kažem da je Jugoslavija stalno bila na ivici kretanja naprijed, ali je stalno posustajala na pitanju monopola partije. To je ključna stvar. I ta treća tema koju je Bakić rekao je bila pravilno postavljena, ali ne, on se nije bio kadar da za to založi. Evo, to je, ja bih vam se još jedan put zahvalio na pažnji, mislim da je bilo vrlo dobro što smo došli u Ljubljanu. Rekao se na početku, Ljubljana je imala uvijek i Slovenija
veliku ulogu u formiranju cijelog našeg političkog stanja. I mislim da danas je ona, ono što sam rekao, jedina koja zapravo prošlost pokušava da stavi u prave okvire i da na toj prošlost uzme ono što vrijedi, da odbaci ono što ne vrijedi i da na taj način može biti neka vrst prednjačiti u ovom gašenju revizionizma koji je zagospodario zapravo političkim prostorom. Hvala lijepo. A mi je dovoljeno? Če mi je dovoljeno, da postavim dve vprašanji, kljub temu, da smo nekako na temu, da zaključimo ta pogovor. Ko so me danes vprašali, da bi se povedali, grem na ta dogodek, zdaj ko grem za to, ker Jugoslavija je imela 3 vrhunske kreatorje zunanje politike, Kočo Popoviča, Budimira Lončara in dovolj so se omeniti tudi Tita. Pa me zanima, ali ni Tito igral zelo pomembno vlogo v kreaciji zunanje politike. Drugo vprašanje se pa nanaša, se pravičujem, dr. Tirk, govorimo o obdobju pred 50, ne? Sveda. Potem smo imeli tudi velike politike, ne? Vidim vas. Drugo vprašanje se mi zdi pa za predvsem ugovor, ki bo vprašanje ideologije, o kateri ste vi govorili, ki je bila zelo močna, tudi jaz sem se na svoj način zapostavljal tej ideologiji, ki jo pa ni zamenil pluralizem, ampak nacionalizem. Jaz sem zelo trpel, ker sem bil načelnega podjetja, ki je nosilo v imenu Jugoslavija. Nacionalizem je praktično vse pozitivne tendence začel razvijati, med drugim tudi pogovore o pluralizmu, demokratizaciji in tako naprej. Nacionalizem, ki je bil zelo podprt z mediji. Posebej poudarjam te dve besedi, nacionalizem in mediji, ker to se ponavlja v zgodovini kar naprej in pelje v katastrofe. To me zanima, kako možda ćete vi nešto o Titu kao figuri u vanjskoj politici htjeti reći. Mada vjerojatno sva trojica bismo mogli nešto hoćete? Ste vi pa ću ja nam dodati. Dobro, v redu, no. Jaz bom na kratko, seveda Tito je bil velik kreator jugoslovanske zunanje politike in to pravzaprav v vseh fazah. In verjamem, da nobena važnejša zunanje politična tema ni mogla dobiti odgovora brez Titovega soglasja. Jaz seveda nimam nobenih izkušenj, jaz sem Tita videl daleč, nisem imel nikoli nobenih kontaktov take vrste, da bi lahko kaj več povedal o tem, ampak se dobro spomnim medijskega upravljanja, recimo njegovega zadnjega nastopa na konferenci neuvrščenih v Havani. Tam je Tito nastopal kot, rekel bi, nestor neuvrščene politike z principi, izvirnimi načeli, kot se je govorilo, izvirna načela neuvrščenosti nasproti konceptov, ki jih je zagovarjala Kuba in še nekaj druge države. To ni bilo novo, ampak Tito je bil seveda zelo pomembna osebnost v vseh fazah. Jaz isto omenjam samo, ker je to bila konferenca, ki se je zgodila kakšno leto dni pred Titovo smrtjo, je imela seveda veliko publiciteto. Bi pa rekel nekaj na temo ideologiji, ker mislim, da je to izjemno važno vprašanje. V 20. stoletju je bilo več ideologij in nacionalizem ni bil nikoli dovolj dobro razumljen kot nevarna ideologija. Nacionalizem se je imel velikokrat kot nekaj naravnega, kot nekaj, kar izhaja iz bistva naroda in da ga je zato treba sprejeti. In seveda, če gre za manjše narode, potem se je vedno reklo, da nacionalizem ni nevaren, ker mali narodi ne ogrožajo velikih. Ampak nacionalistična ideologija je zelo močno hitro in močno nadomestila komunistično ideologijo, povsod. In to tudi danes vidimo. Tudi Putin ima neko svojo
imperialno verzijo nacionalistične ideologije kot glavno platformo svoje politike doma in v svetu. Ampak seveda problem nacionalizma gre še dlje. Tudi Donald Trump je ideološko, ko bi avtor neke nacionalistične variante, avtor, produkt enega nacionalističnega pogleda, ki je seveda drugačen, ameriški, ampak še vedno nacionalističen. In tega imamo v svetu veliko. Tu so seveda detajli različni, ampak osnovni problem nacionalizma je vselej tu in tudi v Evropski uniji ga imamo. In ga bomo še imeli. In zaradi tega je seveda to formiranje skupne zunanje politike Evropske unije zelo težko in tudi reševanje vseh vprašanj, ki jih je treba reševati v Evropski uniji, je zelo težko, ker pač je nacionalizem še vedno tu in nacionalistična ideologija deluje. Na teritoriju bivše Jugoslavije pa je imela do zdaj, rekel bi, še posebej katastrofalne posledice. Zdaj, mi smo slišali od gospoda Lončarja, kako je pravzaprav na 4. plenumu, nenadoma, namesto da bi prevladala deideologizacija in prehod proti pluralizmu, političnemu pluralizmu, prevladala neka tendenca krepitve komunistične partije in ustvarjanje neke popolnoma škodljive povezave med avtokratskim in nacionalističnim pogledom, skozi, rekel bi, to usodo Aleksandra Rankoviča. Seveda, lahko bi se razpravljalo o mnogih stvari, ki so se zgodile kasneje, ampak zanimiva je ta teza, kako je pravzaprav tisti poskus, oziroma tisti trenutek, ko se je nekako še zdelo, da je mogoče priti na neko popolnoma drugo platformo, bil ponesrečen in kako je bilo vse kasneje ponesrečeno. Ja bi se apsolutno složio i očito smo svi ovdje na istoj točki. Reći ću poslije nešto za Tita, ali možda oko ove snage ideologije, ta nacionalizma koja je apsolutno dominantna ideologija i vrlo transformabilna i od 19. stoljeća ona vrlo vješto ili uspješno se može prilagoditi i neoliberalnom svijetu i svijetu suvremenih tehnologija, kao što je bila na koncu snažnija i od marksizma i kao što je u 19. stoljeću kad se pojavila zapravo počela transformirati Europu i stvarati nove države. To je apsolutno istina i ovo je bila, i to bi trebalo zapravo podvući, ta važna misao da je nama to bilo potpuno normalno, u mnogim kontekstima potpuno normalno, do točke da vi zapravo, barem u mojoj profesiji historiografiji, smatrate da ako imate nacionalistički pogled, da zapravo nemate ideologiju. Da to nije ideologija, kao da ne gledate kroz ideološke, svi drugi gledaju s ideološkim naočalama, ali vi ako gledate kao nacionalist, onda je to je sve skupa u redu i to je sve skupa objektivno i to je sve skupa istinito. Jugoslavija između ostaloga i današnjim historiografijama nedostaje pogled razumijevanja federacije koja je bila isfederirana, kao što je govorio Bakarić, i koja je bila jako, je bilo važno da Sloveniju možete razumjeti i Sloveniji, ali ne isključivo. I to isto vrijedi za svaku drugu republiku, naročito neke republike. Mi to nismo rijetko smo do kraja to ostvarili. Da zapravo razumijemo zašto je bilo važno, zašto primjerice 70. godina slovenski ekonomisti i makedonski ekonomisti ili oni koji se bave kursom deviznim u Jugoslaviji, zašto su oni na istoj strani? Zašto misle isto? Zašto su interesi Slovenije najrazvijenije i Makedonije najmanje razvijenije na istom platformi, a recimo nasuprot mišljenja hrvatskog vodstva tada? Takav tip historiografije mi zapravo nismo imali ni u jednoj od naših sredina i to je veliki nedostatak ili to je nešto što će se pojaviti s vremenom. Što se tiče Tita, možda bih ja samo dao jedan primjer koji je zanimljiv, pogotovo u kontekstu kad gledate ili kad zamišljate, mislim, iz kojega on vremena dolazi, iz kakvoga maloga mjesta na hrvatsko-sovjetskoj granici on kreće,
i da ga vi imate ne samo u razgovoru u vrijeme rata, nego pa i ono konačno što je Herta Haas, koja je bila formalno puno obrazovanija od njega, ali kada ona govori o svojim trenucima ili vremenu koje je provela s Titom, o tome koliko čita i slično. Međutim, ja ću samo dati jednu epizodu koja je meni ove moje prve faze amerikanističke bila važna. Kad američki državni tajnik John Foster Dulles dolazi 1955. godine na Brijune, čovjek koji je ne samo bio beskrajni konzervativac u američkom kontekstu onoga vremena, nego koji je došao iz obitelji u kojem je imao ujaka i djeda koji su bili ministri vanjskih poslova. I on je sam državni tajnik Sjedinjenih država i njegov brat je šef CIA. On govori o danu provedenom na Brijunima kao jednome od najugodnijih u životu. Govori i Kennan na malo drugačiji način. On promatra druge koji sjede oko Tita i koji ga promatraju sa udivljenjem gotovo. Međutim, to nije uobičajeno. Ja bih rekao da to nije uobičajeno. To se ne može dogoditi samo dakle, ne možete se pripremiti da budete takav tip sugovornika, a niste formirani na taj način. Imate nekakvu teški život, živite kao profesionalni revolucionar, u zatvoru ste, onda ste u ratu i tako dalje. To je bilo fascinantno. Dakle, taj tip pojedinca očito nije čest. Ali kad gledate tu skupinu diplomata koje sam ja nastojao ovdje portretirati, mnoge od njih, od Mićunovića, Lončar je spomenuo nekoliko njih, to je naprosto bila jedna generacija ili ljudi koji su pripadali jednom načinu razmišljanja, koji su se našli na pobjedničkoj strani i završili onda tako da mogu formirati politiku ili biti na važnim mjestima. Ja sam o tome razgovarao kad smo zajedno bili u Podgorici, Jože Pirjevec i ja, promovirali smo njegovu knjigu Titoin tovariši i moj predgovor toj knjizi, jer su u Crnoj Gori preveli moj hrvatski predgovor i preveli knjigu. I on je sam rekao, koji dolazi iz tršćanske perspektive, dakle još je zapadnije pomaknut, kad je počeo istraživati, da se on zapravo iznenadio koliko su stvari bile logičnije, sustavnije, bolje organizirane, pametnije nego što je inicijalno mislio kada je odrastao. I možda samo još jedna stvar o ovome što u jednom trenutku predsjednik Türk rekao oko onog što je Bebler možda ostavio u običnom razgovoru, a da je djelovalo drugačije od onoga što je bilo u spisima ili što je bilo u proklamacijama. Čitava ideja i čitava politika koju smo mi ovdje vidjeli o nesvrstanima je bila, puno dosadnija, puno više po beskrajnim paragrafima, načelnija, zalažete se za nešto što djeluje neostvarivo praktički ili teško ostvarivo. Međutim, kad uđete u stvarnu politiku, kako su oni o tome razmišljali, na koji način je netko konkretno ovdje Altman iz Vijetnama javljao što se tamo događa da bi se ovi pripremili za konferenciju, onda je to bilo puno ozbiljnija politika. To je sve izgledalo puno ozbiljnije i puno manje ideologizirano, čak i na taj način govora neuvršćenih, slobode, dekolonizacije, svih tih stvari koje su se uvijek spominjale, tropa koji su se uvijek spominjali, nego što je zapravo bilo kad ste ušli u stvarnu politiku. I to je šteta isključivo odbaciti, pogotovo kritizirati, neumjereno kritizirati, jer mi danas u mnogim od postjugoslavenskih društava nemamo taj tip diplomacije i nemamo taj tip kapaciteta da tako složeno pristupamo svijetu. Iscrpili smo, ja mislim, temu. Zahvalite se vi još jedan. Hvala vam svima koji ste došli i naravno mi smo otvorili jednu priču koja bi
trebalo mnogo sati da je dovedemo do kraja, ali mislim da smo glavne stvari apsolvirali. Hvala vam.